Tuhan nasuna buang itu buang hadayo masuangana buang atalu sama buahan perangi dalorio kita ingat inde kita ngamarangki misorongan ni papakatana ni baenan kamatotoran anak mandato marapu bintin to makaponan nao manda iya si putane de tawon o bintin to dasi palangan madawala tomo si pau tuan malik anak payan mama senian amale sobantarana kami payan tongan papakatana si tuan indo masakit murah ilindo masakit buang bibi kita damaretik anak masakit maraputalang madarin dingito makaponan nao masakit papararukay madarin dinginde andulan marampa inde tongkonan garuga nariwa papasak kena buang nariwa pasak kena buang Kita speed kira lang muna dun ini pemirsa. Ladia pari bilang bini detek di gilangai ladi tulang hari kalangit ladi manang nairika kena papa to lengi kena sabda sini sakit buang ia makadarami sama pautan salah-salah laku temai karotolino angkat temai token dan kau mata apa kau beranda mamasi ia toda buang matua pasak kita tumampa rata tedayo to parulungan kontok usorongan ki kasalamaran menggaron tolon pongisu antaram popa solanasang tinggi anta tutun pa solanasaka si tokon marindin anta pada masake solanasanga untarimai inde sorongan sepu anta marudindin dia toda pada unti mangi inde tadoan sapa belanna ilang mai tesorongan sebu inang atong tongmanda iya toda buntu renge na bintin tanah asari din nadu diomai todo lengteran panikuan kumua kiden nisang lindo susinda si tetena inde aluguna rampe matampu kibendan ite mei raluguna panda di pulau ilang tetam nada tondok inala tontong gigita sitam mumali ilanenne gigita siduk babaraya
Kumua unalay inde suraman sebu sulato daluan sampa. Inde kalau si pono isinna ina matontongo ya pono penawa si tamu mali si lupa kaburo. Langan si pak buntuan mali tontongo si potane te kaburo. Temai bolu si tamu urana. Ina tontong kita si tamu kalemanaman ra dan kita si lupa bindo masake. Anta tontong kita si alama senene si pakaboro si duru sukaran lalu kuna pua ngatan lusa kapua banang di bayanan ni boleh etemai kapu ma alite bumbungan kumua di nopata po pa paraya ta po paraya an namaku sasusi palata mentuar Allah puang an nasuroman ki puang inde pak pakata nasundun na bayanan ni puang inde kama totoran kumua di nopata po pa paraya ta po paraya an nasundun marampa indalu narampe matampu an naupulang ama akin daunan na inde sangka anak-anak unang kuliah. Kemudian upa atapo pa an natontong iya to na masakya may marudin din solana sa ngate may itong arapo to na pakapan na indi anak na dadian to bumasunay ianakan. Pakapan na rin upa atapo pa aparayan ako parayan na masakit ka iya to na indi indo to balu. Lana sa lana na pasakya na po ang naraapakan na to paunganan. Ang katontong kita si kamali solana sa mangan si panganduan ang napotiti paapakatana na po sarulan mo kamaramitasan. Oke, waktunya kilor main pemirsa. Untuk kilompo mapapangan. Sundun hindi sa matang kinabating sang parayan. Upo mo iya to na kimay sobrang siya may pumuwi. Ibu makada kami to manaraputang lang ng gato mga kapunan nao. Dengki mani nasararan dan na inde sorongan sipu. Balay si karili na masalah di bayaran kandang lang hindi taruan sa mga. Dengki manitang narang dan pita wamang ni itang nadete pela ati kisanda marasa. Kiku makada lata pamurok komuya to dali ko na ampa diyong bukod na maarantian tuyo. Lata bayaran kandang lang iya to da tamate lupa apa disalisang ka. An nalipaipin ni batu mabibang. Kumuan ada amo anala pakundung pakalubang dan tangala sangka apatan den muaka dio tondong tu batangani beran na tentang mamasin ang buang rak dan rak apa mana tumapa lau salah ng kolenteng kagedemu lau rinding pala ako lengkan tuangmu anta masakya solana sanga mayring marudin pada tontong mengkara apala kubuang di madua to dalu buang atau sama buahan nang merekadikan anna si tolong tampu batingnya kita nayamai duduk nasaru kalua sio tolang mariota apa tapatuan kumua pantarana kana buang apina masalu latang tumus salaran ki anta tontong unnolah lalan malolo si turun surah amadati lati beru susu muki solana sanga lamai te inan pentuanginan lati be do katono muki angka mairi ilan mai te lantang di bero igayang ilan mai te paranta akan daure mauli lakoto inan lana papatongki anak mate anna sundung inde katong konanta.
Tabit din tula kuba sa pendek ni Jonathan Namali yung na-amplop diga to itong napagod di amplop lapo ko hindi te kung karino iya mo to tanda mali na Bapa Naka biyak tanda mali na Bapa Ani tanda mali na Bapa Arda atau Fatra tanda mali na ni Jaya almarhum tanda mali na Papa Ari tanda mali na Papa Abe tanda mali na Johnny Matande tanda mali na Papa Andy Tandong Lipo tanda mali na Papa Ario Pau tanda mali na Papa Kaparang ka? Salah. Babarang kira kayute tanda mali na Papa Pira tanda mali na Ma Arni tanda mali na Papa Aniel Tagari tanda mali na Mama Anas Mulan tanda mali na Papa Hesti Sanggana tanda mali na Papa Tausi tanda mali na Papa Esa tanda mali na Mama Api tanda mali na ni Kesia tanda mali na Mami tanda mali na Mama Losting Ilaga tanda mali na Papa Akbar Terdian tanda mali na Maklium Matande tanda mali na ni Aldi Potok tanda mali na ni Elion Matande tanda mali na ni Egi Terdian tanda mali na Papa Ika Sandana Terdian tanda mali na Papa Asidra Matande tanda mali na Papa Renal Kalari tanda mali na Papa Aman Bundu tanda mali na ni Nanda Paradukan tanda mali na Papa Asikti ni Taru tanda mali na ni Sera Kotalang tanda mali na Papa Alwin Batu Batuku tanda mali na Mama Felix Pirau tanda mali na ni Brian perempuan tanda mali na ni Priska total lang tanda mali na Papa Kevin Lempo Minanga tanda mali na Papa Aresa Pundu tanda mali na Papa Asril Sumbuang tanda mali na ni Epito Pak Pararukan tanda mali na Papa Noval Pundu tanda mali na Papa Asril Pararak tanda mali na Papa James Lemsa Pak Pararukan tanda mali na Mama Yosmin Pak Pararukan tanda mali na Papa Sarto Pak Pararukan tanda mali na ni Desri Tagari tanda mali na Papa Anini Tagari tanda mali na ni Naldi Minanga tanda mali na Pak Naldi Pak Pararukan tanda mali na Papa Agre Matande tanda mali na Papa Pusokan Matande tanda mali na ni Aldo Tombang tanda mali na Papa Anilu Tombang tanda mali na Mama Tuti Tusuk tanda mali na ni Alvaro Palopo tanda mali na Mama Indri Palopo tanda mali na Papa Angga Mekaru tanda mali na Papa Nadine Minanga tanda mali na Papa Endi Sabang na tanda mali na ni Tasya Pak Pararukan ini kita tanda mali itu masang lapo Papa Tingkat Hindi ka ako dito masuling sa depo. Ada pegawai na lang. Sa punta aja dong.
Extra mo dulu extra. Bukan benda lepo kan lambat ko Jam pira mereka? kritik rin. Tak siap berbayar. Jam 12 bro. Ya mira titian. Oh iya. Tak siap kan nama di itu di paling sabu teh. Nah, Apa nanti tas kuliah? kapes. Kapes kamu nanti. Pang gitu. Yo tak aku nak di bento yo. Bisa man tayo min. Jadi kon ni kan mikir di sange para katu kumain tambah itu rombongan maafin. Tapi benda apa ya? Ano tas ko? Ano tas ko pa alam kita be. Oh betul nak pendidikan. Coba kan. Kita jalan-jalan dulu guys. Sebelum masuk rombongan berikutnya. Spill keluarga yang di lantang ini. Oh. Woi, kapatid, jatan lu. Kapibaran. Tapi mantan ya terkena kedai ini perlukan tuh karcis. Tak siapa? Iya. Yang mana kita? Kan gede itu. Yang mana kita? Mana ko lang patiro kay butay. Di mana kita? Jadi apa? Mega dari Makassar. Jadi usaha naman kamu melakukan anda sih kan kita berbagi dari budaya usaha namin mo kita atur semua Sama di sana Pak. meron alumna Pandaligo. Tapi lagu kita sudah nasa na radang bang na may matuwala daw may dito sa kadal atau kamu mintu di watang kulan titondok pagkapan na magkuka na musiman na kamu mintu yung lagi ng tawagku Rombongan berikutnya. Kita di lantangnya Bapak Tingkang ini. bukan larapi inde saudara saling buku walaupun kasundung yang untuk rombongan bangsa apa yang untuk rombongan keluarga Mamasa dari Biloso itu rombongan keluarga Mamasa patut berkesan Nek kalau si padu Diri kamu tahu dengan kasaway. Ito ano pa papabalin ko lang na. kemarin yang tedong Papabalin ko lang na. tulitum yang pembukaan rombongan keluarga Mamasa dari Mamasa Iyo, ipagkasama ko na. Oh, kita panganisaw. Paano yun eh? Papalura Pembe. Nampaknya ke Bapak Asli, Bapak ini Abigail. Apa masih bukan? Rombongan na Papa. Eh, ini nebeit lagi di Toraja. Langsung di penonton itu. Hah? MMM ka mereka. Rombongan na Bapak Hesti.
pati tontonan Vanuatu jumpa kembali yang tujuan baik rombongan na Bapak Uli tempat mulai laku Bapak Asril Pak yang diberikan rombongan tujuan baik yang mengambil dua rombongan na Bapak Rafi Agulang Managwari tempat laku Bapak Kevin dalam kemarin dengan terong hukum mahkamah. Kita minum rombongan kloter ke-4 ini guys. Sampai pangkumbay mamahalin soting. Pangkumbay. Kami serta pangkumbay pa. Pemilikan di sana emang mo ko. Mari tamara. Mangun po ari. Jadi yang itu salurara saluku sularapo pasulun kapangkulan na diganti abu Kita minum rombongan dari Mamasa pemirsa. Ano yung mirap kami dapat tabu lang po ara kada sini sampa. Semua. Sepertinya sudah mau masuk ini rombongan keempat dari Mamasa. Sambil kita menunggu, kita spill dulu keluarga yang ada di Lantang ini. Menyala, menyala mukanya. Oke, kita ke arah bawah dulu. Antara memasuki ruangan tamu rombongan keempat dari Mamasa. Baru gak kirim guys. Mantap.
Rukuna pandadi bolora rukuna pandadi ibolo obindo. Si Mandruba di mana ini? Di Saadan ini bosku. Di Andulan. Sudah nyumeku tanah tahu. Tak rumah tominda. Belanda tama tominda raya toda tetianten tama telu bak abadi sakka. Tama to lain raya toda. Teti basirara diyo. Alukna pandai boro. Tiumbai atau dahlu dia mau mai kalampunang kula atau dia mau pada ngadi mamasa dia mau tondong ngadi mak adikai atau dia mau pada ngadi ampun bakti. Tengah kaisarika tahu taekah tapeli. Kumo iya du kamu ya tondong kemangkan ale pengopinda nenek di nenek tolong ngida. Iya masya nenek karena amulan digente iya toda to pada tindo to si tinti pangimpi to waktu pura itu malu untuk dihola Allah bukumak lah kuat Ramadan piringi langit hitam miulai Mahar Ramadan mintu sire Tok itu mengkat Ludio mai pada di mamangsa Belakna inangan natundan tomang maiya todain beoninga Bonggoan galang Ilang te pada matian tuan Naruya mato matindo iya toda Santu tak pindaulinna Ilang tegaenan tumbong lau Kau main etong kona garuda Dengan na hinanga to maruangan bateng ini to masindong karangan ni nawami Ami rampo kamu siduru masak kenabuang atiumba komisi sawadan Kadan na nenek bisa ratodowo di potodolo Larampo umpama tua induk Rara buku maimpun iya toda laum pabanu karurungan temi mintu lanto minimma ammi tontong si kamani langan tontong si botane te kaburo
Lako kamu tarku bulawan na to di po datumuane inde lang to minina to di po la ate lambun na to timba alu dia ngomai pada ngari ma adikai to di ngo pada ngari tanglu yang bulan pangi to bumuai nang kamu tu sigara kaduga kada nenek bintin si saladan bisara todolo di todolo si kambi imata uai tang sore-sore binte uai sabare ki gua makada jomai kami to mahrabu talanga pakapan nate kami do mai te tongkor karuga bilang te pada ngadi anduran inde pada ngasulo balok daenang tumbo pulau mati ikan masorana sanga masorongan sebu tu kaya pakan si tuang pating kumpayan ang tindi taruan sa lapan tulmuang tapi elang kamu mintu diwatang ki masorana sanga katimbalo jomay padang kalambunan lang makalimaan na laku kamu mintu lari idawangki to diang kay padang binasa inde sorongan sebuah nalimbang ati may daruan sapa iya mo sangka di pamatay kedudukan inan terlalu lapan dari bolong keben dati sang ito susidna iguwa diyong taruno si sampung diyong rakka asi taruan kiguwa tari mamelo di diyong rakka maya oni ammi popangan diduga ammi makda merah ilang te inang pentuang inang mangka di beloy gaya ngapakapan na mangka dilanta akan daw mauli dinno pa ate may bayanan surongan sepu pakapan na inde taduan salampa la tontong iya ta pamatuin dugo te may rara makamban lanen ne iya labado karurungan te may bubutang sipi adira kumua inde kalau sipon no isin na ki bayanan roko esungan makaray ini lamo kamu mintu solanasang inang apon notongan penawa si tamu mali si dupa lindo masakke ang kibayanan ni toda inde bolu si tamu urana inatontong kikita si tamu mali raadan kikita si dupa paraya tontong kikita lana pa si tamu pasakke na buang nenne kikita lana pa si dupa rapak-rapakah to pawonganan inde kapu maalite bumpungan hibayanan roko esungan makaray ni kumua situ ang apala mabusang ki inde kami to maarapo kang napakapan na inde kami to untoroy inde pada ngadian bulan dayanan tumbo pulau hibayanan siguro mabusan na penawa kemudian naupaan na susi mabusan na kapu maalite bumpungan latin duka iya to dapat sakit na puang lapot tong to batangan kami madarin tinggi dia pada ngadi mamasaan na masake mairi inde pada ngadian tuba kumua kiwi bayanan dia toda inde sambako digirik kaulang kumua latontong di kita si nawa-nawa nenek kita si bariwaten latontong di kita si bawan batang narang ang katontong kita si kamali solanasan ang langgaran si pagmatuan ang napotete karungkosan dudio may ito limang pararata ang naman na akala nene binti pisara todolo ni potodolo ang katontong masakke may rin marugin pada pada. Oke, baik. Kita jalan-jalan dulu ini pemirsa. Sepertinya ini rombongan terakhir yang akan masuk hari ini. Ataukah masih ada rombongan berikutnya, kita tunggu saja pemirsa. Sudah ada tanda-tanda untuk mengisi Jawa Tengah ini guys. Bila kemana begitu? Gampang. Oh.
Labu bakar lagi untuk video may pada masih memasang. So sikap binari tentang karawan yang bangun. Kuya to na inde surongan sebu main kuya to na inde taruan sarapa. Tanda kasina inde alun na pandai bolong. Dengki ya mani nasara petawa mami pagapanda mani padi mani nasara inde pelak tegesan kang marasa pagapanda tangnaran dan kita mani ini do mabaya pagapanda tanga singging ni mani te kupokada tanga singgami mani te kupau-pau tanga sindendena mani kamu banuami tanga silo pakana kamu mani itong tanga sindendena mani kamu tutupani tanga silo pakana mani saya nan makaraing ini apa jingua masalah nasanga hindi kami ito maarabu na ulang laka sorong niya toda lakang mga mga ang kalit kaluman o hindi ito balok sa isang makarain atau pangguman ito raw po ang lulus sa mga pa kumuha rin o ba anak po pa anak po benda di niya ito baga sa mga marang niya ito raw anak po benduwa ka masakyan at musama maasura na siyang ang timasakyan hindi may salama ako si Sola terkemumu masakyan ko si Sola kaya namu ang tapada salama asura na siyang tao tayo tuloy na padang nariwa super malu na buwang atang lusang buwang sa tidak begitu mo laku kamu lagi doang po sa tidak sa patunan mo laku tayo namang anak patinongki anak katumati ba ito anak kitalang at nasip na niya sa kalaman hindi makakalawakan na Oke. Selamat kumande. Makan yang banyak supaya Bukan dia duku bay. oke, duku bay mantap. Wah. Di pasipyo mo bulunang ko nalada kalib. Woi, Mas Sadido. Ito ay nang. Sadido. Tuanya makan siang pemirsa. Oh. Nenek. Tapit na po video dewatang bilang tetang na tondok pagkakataon ko kamu berbalik untuk kamu ingin tayo para doon ang tondok yung lampak paumanan nanti pangling hindi tayo ng pulau mairingan na ang lamang vitamin tutor ang potongkon ang natural mariki ang tutuwa tondok panganan yung nagkakarit daw na tondok kada sa anong pangalan MSC man daw may de pandu yang dan laku pukadarara apa hindi sa alugara laku sa abulawan ka sa kapa hindi sa lubuku Tuanya masih ada lugaran rombongan. po daw pasundong patongkoran na biyong te raro ko na panda di bolong biyong te sangka na pandulang biyong po rombongan maafin lima biyong po rombongan keluarga besar Tamge Lulu Salam tarik na po orang perempuan karena terang suami biyong po sang kederang sang tiyangkaran na papaaris na bati yung pano sandana rampo maarinig ng telong o tutong masok ba talente rombongan na ni Pano inusalu ng patula ko papa Pano rampo maarinig ng telong
tutun makumbakaleke. Sang kederang sa ating karan na Papa Diana kalumpang upatu Papa Ariska maatu Nefano rampoduka maaren ng tenong tutun makumbakaleke. Sang asiturusan sang tiang karan na Papa Elvi Ubuntu Sirek mempatu lako Papa Ariska batu Nefano rampoduka maaren denan tenong tutun makumbakaleke. Rombongan na Rio batu pangkiran sa penggarang ng Rio Iwan Lumpadu lako Papa Ariska batu Nefano batu Magagabay rombongan na Papa Dalvin Pungkalawa Lumpadu lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Papa Seron Mandula yang padu mari juga lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Ricky Morwani mempatu juga lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Ngeiyesi Go Batu mempatu juga lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Papa Irna Santana rampo juga mempatu lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na ni Arang Tongkalawa mempatu juga lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Pong Iren Tangge mempatu juga lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Papa Gael Tarutu mempatu mali lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Papa Maida Morante mempatu mali juga lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Mama Tirsa Tiluan mempatu mali juga lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Ne Aprianto Ulu Samu umpatu Papa Fano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Ne Neta Ulu Samu mempatu mai lako Papa Fano rampo juga Magagabay tutun Magagabay rombongan na Papa Ani Ulu Salu mempatu mali lako Papa Fano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Papa Daltin batu Ne Catherine Tangge mempatu mali duka lako Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Pomolinda mempatu mali lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay rombongan na Nek Mario Tangge mempatu mali duka lako Papa Ariska batu Nefano rampo Magagabay tutun Magagabay yan nasa mga ito selalu rara selalu buku pasapana kaleda na nagtawag doon Ini rombongan kelima pemirsa sudah mempersiapkan diri untuk memasuki penerimaan tamu. Oke, baik, bombongan sudah bunyi, silakan berjalan. Berjalan ya Mbak, noni mau bombongan?
Iya, jalan nih. Nah, ini mau bambangan. Kasih 2 baris kapang le, 1. Satu laki-laki, 1 perempuan. Pada ada bahan. Kapang. Apa tuh gitu guys? Bakal di pirang siaki. Odo. Jalan oke. Hati-hati di jalan. Kita macam ya pula melipat dia boko. Oke. Ini rombongan kloter kelima pemirsa. Sudah sementara memasuki ruang penerimaan tamu. Apakah ini rombongan terakhir atau masih ada, nanti kita tunggu saja. Leman tolla tayo per kami kumandeos. Oh tayo pa. Tayo bang pati tanda-tanda tayo pa dah aku pergi. Anda. Adakah yang bisa kirim-kirimkan kita makanan pemirsa atau semacam gift-gift gitu atau apakah yang semacamnya? Iya. Oke. Oh. Rombongan kloter kelima pemirsa. Sudah memasuki Pantang Karampuan ini. Tabe misi mami jo. Oh. Suka aku tabe ko yang menjong surat yang aku basa. Oke, Mbak. Tabe itu. Jadi Kalau tidak ada rombongan ini baru kita komande pemirsa. Kirin guys. Yang kali diomote raruguna pandai bo nyolole diomote sangka anaka lambunanku nyulale diomote sangka anaka lambunan kula obe Woi, kamu tiram foto tongkoni. kulam di omo tuton dongoni ku detek modai nanti tang habis sampai 2 moi atau datiang tenne dia mau teraruguna pandai bolongo tang pentalung penna apa mo iya to da de ibasera dia mau tenu bak badi sali sangka ananai dendan alukuna kampe matampu nah tunan nangi ulah ilang de padang di sadang adunan daerah tumbuh pulau. Ina na pangaluan na iyato dato di po datubuan ilang de padang adisang sadanan. Pangadeng na iyato dato di pola ati lambunna do di polon doko sahuman.
ilang tinahe ng tumbong ilaw. Pagkapanay ng alimbong iya todo natin ay bati isyoso na kamanarangan mimi ikan naurena kapaisanan na pelele to mambela may santo ko yang konbo di pelele lako lele ang urang di isang lako lu biring tawani manggirika kupokada tenrika kululelean mambela nari samo toyang nadi pedelemo lako kamu mintu dewatangku angga lagi dawangku bataralanganku ilang tepak bisa ada bakapan na limbong udu kaya toda sandarupan na to timbak lulau may panangaditan lulembangana to undi sungi to lau dahenan pasekakanna tungkasakanna to timbak lulau may pada bisa magirikah ku kepada tendrikah ku ulelean kamu mau undi sungi to lau pada ngamari lilitangana to lau dahenan nanay nani etang karawan umpatunan nangaduka iya toda sangka mapa sebulawan untanan talang iya toda alubuna minggolona pagapan na tanga lagu paseler rinding ku palay ko obako na manangah lago kamu mintu to pura mo ku sambi o kantung o tawaimpung mo iya toda ku ko obi roti bulawan pak gantian nambi kurang puntong kon ni indian lole ko na to kula bakay rinna te daw te sampuangki hindi daw to kumong gulawangki hindi daw dida suso hindi daw sarapang asiturang dadi digente ento manarang iya to da umpa tete kamanarangan to pande iya to da umpa nindo mata kalambanan kapaisanan lako kasal lebarin ni angka sitang masih lolo kota kapan na lako tenay tali bandong ilang inang pasiko Mana teman-temannya? Pergi semua. Pergi semua? Gimana? Itu makan. Ah, Tinggalkan berdua perempuan. ih. Oh, kenapa nak ganti bajunya ini satu? Nanti robe. Robek. Bendo. Ih. Nanti robe. Mereka keluar ganti baju ya. Gue mereka kalau aku tiupan musim porosan kok. Iya. Kadang kita dus ikat biasa kok orang ikat. Iya. Lento ikat. Nafas tak pakai ikat apa angin teh. Oke. Rombongan mapapangan untuk keluarga dari mana ini yang masuk tadi? Dari Sadan.
Tapi lama kamu kau bikin teman tadi atau dah si samaran kamu narangan atau dah si samaran kapaisanan lama kamu tolongan si Pak Buntuan Rano tohen deke si potane te kaporo si turu kapaisanan ilang telepon amburan pakapam ni lama kamu terjumpa lemai ketangan atau malu tadi sa abu sama sakdanan Pak gantianan na pakapan na halako kamu to timba lulo may parang adi talulay pangana tolaw parang adi sangal kikuwa jo may kami to maarabutan lang hindi to maakaponan now matikan ni masurongan sekong urap ko isungan makaraing ini umbayanan ni hindi taluan sa lapa Rokko sulaing karara ami kikuwa makada diyo mo taruno si sampungo diyo mo terak ka si tanuan pakapan na diyo mo tekano kuya lami tarima melo mo diyo mo lami rande maya maya homo dinno pa tapo pa paraya hindi bayanan na sorongan sepo anak nalempang si solate may taduan sapa inang tempon turang todolota kebendan ni te may aluguna rampe matampu ketunan nang ite may sangka na panday bolo kumua haden upa inde kalau si pono isim inala tontong iya toda pono mali ita solana sanga tontongo lasi potane te kaboro nenne sipa abuntuan rano antamanda iya toda si itu makadulangan anta bintin iya toda lalangan la si pakainan tebay polusi tamura lagi bayanan rokko esuman pakarayang ini tebay polusi tamura na kikuwa hindi to maarapo talang hangga to maangkapunan nao kibayanan si tuang pon penawan ki sorong panjang galang langan si tuang palak mabusang kumarin no pak tapo paraya angka tontong kita si tambo lindong airi si lupa lindong masakit pakapan na di may karuma alite pambungan kumarin no pak tapo paraya si tuang palak mabusang ki hindi mangkuro sumana itu karampon ni untuk poni alore ko na titula makarin na hindi daw ang bepesong buwangki hindi daw todo si Ogina tolong mo basa baka duka iya to na hindi samba ko di girik kang kumuha rin daw paata po pa Minggu berkelan nali sendala pemirsa. nene kisi paribating ang tatontong si pasapayangan nene la si pangaduan ang tatontong si kamani muraga ang nabanuan kasi kamera pagkakot kasi kalagka ang tatontong bisa ang kapasapayangan
napasake uang tamu sampul tamu. Oke, baik. Sementara masih pegangan ini pemirsa. Untuk rombongan. Tapi sesungguhnya tu kita Tortolino digenti atau kinden tahu mata tema itu sandaran ke anak. Salah karakala ko kumula di pangpangbang. Ya tu nina tu laku pamaleso disura ajong di kuah ni Fano apa di koya ni Sita Ulusalu nempatu lako Papa Fano. Jadi kutole pa dia tu disura ajong di kuah ni Fano apa di Sondai di Pakalolo di koya ni Sita ala Ulusalu nempatu lako Papa Fano. Nah ya tu bisa apa ya mau tu sangkederang sangat yang karena pak rombongan na Papa Sri kaway sangalak mempatu lako Papa Rizka rampo magbulan bay tulungnya onde madua kubre semangat bokoran naik de mata. Ne panodo na ne panojong. Artinya do da ulun na salu. Ne pano bolo na way. Panolow na ne Oke. Itu yang keluar main ini. Itu mata masuk. Ah, gila lagi putaran kal na nina to. Pelan-pelan. Tara. Oke. Kerja tuh sedikit pemirsa tapi aman nih. Besen na sebenarnya to. May pun mo hindi soroman sibu sundum mo lang na makakawalakan na hindi kaduan sinapa si titena hindi ano na rampi matampu hindi sangka na panday do te tunan na nga ilang tetong ko na nagaruga te marasan di patengka besoan lang ng kalado na sangka ilang te padang diam na nakuha kami paakaran nangki sumbu puruk ki kumua inde lang may lengko dar adili lagi kami to maarabutaw lang pakapan na lako kami inde anak na dariyang te may bong sunang kianakan lako inde indo to halu si solamintu si musitan ki mayalang gasina ito barana igua inanga makang pantong ng temay tangkilati na manimpa atau mantemai tangki karatuin na makang kaniya toda mani nasala betawa mami manimpa imani nadete pela ating sakna marasa pakapan na makang kaniya toda mani tangan adupa inde lindo masake anna yang matuda kata padio ba ating laung paroso inayanta ki kuwa maakada solanasan lata bayanan iya toda rokko lisu palakna to tumamparara atatina to kumong bungulawanta anna puang amatua muradao digente puang atalu sang abu bandanga la tontong iya toda laung pasundung dina kotondon to batangami lanin iya toda laung palangan lima akalulukanna lako batang adi kalemi anna tontong iya toda langan lebu akasalamaran nene iya toda menta di kamar dingan karena masaknya
toda topeng kami anna madarinting kamu toda topeng lawang ni anna masaknya to batang kalemi anna madarinting kamu toda topeng to batang kami la masaknya mintu rabutan langami la madarinting mintu titu lau Oke, buah mana dah daun mai ke tongko nang kada bakapan daun mai teman kemudian kilo tengah singki ini mani demi ragi tengah tinggal ni mani demi letni pak perahim ni tengah si poinan ni mani inan nah lakoton tonto batang ani tengah si popatu mani patungna lako batang adi kaleni koi inang atau manarang komikamu mak pasi patukan atau pandai komikamu mak pasi duduk baturan dengan inang ami si turang-turangan ni kamu tora tuka paisanan inanganin ni kamu mian na batu si lambi tenai kamanarangan ni kamu ilang tepada ngadi saadan anta tantong moreya toda si pasang ke solanasang anta si dulu pasang ke napuang anta tontong o manarinting ikaw tekuli na padang nasambulangi nanti kurre sumbangan na pokoran na kamatian hindi katongkonan ni anta pada masakit nariwa pada nenek nasalan sukaran ako. Sepertinya itu rombongan terakhir pemirsa. Apakah masih ada rombongan berikutnya? Tabi nama kita solanasang Dentu Oto DP 1416 tabi bisa kami beru sini bilangnya Dentu Oto latas sundukan. Yo, apalagi yaitu salurara salubuku jong may mamasa pinata tambay kumuha lang membela tabi ta karingan ng pabantang desa ta beru itu Oto ang ulay kami isang nagyanta vale dan lupa sinatang pangiyat toda sule lang puginan lo pada nabuang lagi sarap na tumampat ang nariway kada bebe kita pada Anna bisa siya, ada nak tumi bisa ate bisa bisa ka. Malalang. Iya. Iya, kamera. Oke. murah kalau kau penyelam bisa pada betul ya tidak ada aku belum minum bisa ada yang Sepertinya sudah tidak ada tamu ini pemirsa. Kita jalan-jalan lah kalau begitu guys. Kita kemana ini guys? Kita jalan-jalan dulu ke bagian luar. Wow, keluarga yang lain sudah pulang. Wow, hati-hati semoga tiba di tempat tujuan masing-masing dengan selamat. Kita ke ini guys, bagian berdagingan. Wah, melimpah lagi duku ini pemirsa. Ya guys. Woi, duku baik. Oke. Malandak guys. Mantap. Malandak. Sementara malandak ini. Oh. Oke, landak lagi. Oke. Duku baik. Kita ke dapur dulu pemirsa. Kita di dapurnya Indo Mama Indah lah. Ini apa? Rapa. Oh. Ini Rapa pemirsa. Mantap. Kita di dapurnya Rapa guys. Woi. Penuh. Sementara berlangsung perbasian piring ini guys. Ya, mantap. Oke, semangat Indo. Semangat, woi. Mantap merah apa?
Wih, banyak bertitik di sini pemirsa. Wih, sedang beraktivitas. Oh, begini dia aktivitasnya kalau bertitik pemirsa. Wih, mantap. Wih, wih, Jangan foto ibu-ibu. banyak ini bingkisan. Banyak bingkisan. Ada bingkisan ini pemirsa. Ada kelompok siapa pimpinan? Oke, Kamu beri. mantap. Tapi ya. Wow. Kita masuk di belakang, keluar di depan. Sebentar berlangsung doa makan di sana pemirsa. Kita berdoa saja dalam hati masing-masing untuk doa makan. Oh. Mantap ini. Padat ini pemirsa. Woi, jangan ini. Keluarga yang lain sudah mau pulang ini pemirsa. Wilayah dari kejauhan. Oh, hati-hati. Oke, jangan sampai terbalik tua. Padat. Ya, tempat parkir tidak ada. Pokoknya party ini pemirsa. Mana ya? Keliling kantor. Dikelilingi tongkonan karua. Padat, pelayat. Weh, sebentar berlangsung ini pertumpahan. Oke, pertempuran. Woi, hati-hati. Awas, kebakar. Apa ini? Bakso, wah. Bakso apa teh, Mas? Bakso umum. Duku manuk. Wah, mantap. Wih, kita di traktir ini pemirsa. Oh, kita di traktir bakso lagi guys. Oke, terima kasih. Santai, oke. Santai mami. Santai lagi menghirup truk, mantap. Bagaimana rasanya, Balo? Mami. Weh, berantau sini kasar Oke, komentar pakai. dicoba dulu bagaimana rasanya. Mami. Mantap, mami. Oh. Oke, baik. Oke, baik. Kamarnya betrem. Oke. Maju makan siang ini pemirsa. Bagaimana mereka? Lon kosong melantang pira. Sili mo to. Kita ke bagian pantolo dulu guys. Jangan kau ganggu anjing, nah gigi kami nanti. Jangan diganggu. Mana so may pantolo dorong pemirsa. Hindi may itu kan di jagoan eh. Guys. Dibagi kemudian turunnya di sawah. Pantolo dorong lagi. Dia makan dia tanan. Makan dia tanan. Pengarang kita kau. Weh, duku bay guys. Oh, duku terong ini. Puterong. Oh, duku terong. Pantol lorong. Bisa deh, terus aku dulu. Pantol duku terong guys. Oh, join ting oh kali. Ting mo join amay. Weh, tu sendo susti melo. Matoto tu. Oh. Tiro ni. Wah.
Bagi-bagi pantorlo. Sendok. Baru jupun na ko to ngarakan hijau. Jangan. Tangka ka sa bangkan ka. Ito yang makan siang pemirsa. Makan siang dulu baru makan. Wah, ini. Pantolo dorong mami ini. Betul dorong. Weh. Para Yesus itu betul dorong. Weh, merasa tante. Weh, Bagaimana rasanya betul dorong? Mantap. Ya nanya. Sebentar berlangsung kelompok dapur ini lagi menikmati berkat Tuhan. Oke. Salam Komande. Terima kasih. Kita spill ke dalam ini. Batulah apa pokoknya tante lalu sulit pemirsa. Makan guys. Makan gudang, bagian gudang ini. Gudang. Bagian gudang ini pemirsa. Weh. Ya, mau. Jangan seperti Komande dulu. Oke. Kita makan siang dulu. Nah, berikan deh, guys. Astaga, natole pa acar. Wah. Enggak makan kami, Mas. Mas. Iya, sudah Mi. Sudah Mi tadi. Hei. Wah. Eh, kotak mati. Udah Indo. Oke, mantap. Oke, makan. Makan. Cepat besar. Oke. Terima kasih. Kita meninggalkan dapur, pemirsa. Kita spill ke sana ini bagian Yohanes Pareme, Komande bro. Oke, Komande Om. Di mana Om Komande kah ini atau di manakah? Kita di Pandulan sini Om. Sam-sam Palakongki Pira Bobona. Oke. Kita bergabung bang ke Komande itu. Menyelesaikan saja. Iya, menyelesaikan saja karena super sibuk keluarga. Jadi Oh, deh, kedatangan sudah dibeli. oh. Oke. Oh, pemirsa. Mantap. Ada tuh kami shooting kikil kemana? Waduh, matumbar ya. na masiri kong kumpale. Waduh. Andorle. Waduh. Oke, kita jalan-jalan ke dapurnya. Indah. Apa tingkah? Oh. Apakah yang sedang berlangsung di sana? Di lantangnya Bapak Tingkah ini pemirsa. Kami lagi diandulan ini. Iya, diandulan. Cara menerima tamu. Ada terong di dalam ini tertalu guys. Oke, Nice. mantap. Kita di dapurnya Mama Tingkah guys. Iya, lantang. Ya, kita sudah makan nasi ini. Sudah makan nasi? Oke. Kita sudah makan yang ini, bos-bos ini di dalam. Woi, Ada bos-bos. Itu. Ini ada malam ini. Ini di dapur. Ibu-ibu Columbus. Kita ke dapur. Columbus ke dalam. Wah, Masino. Orendo. Maraya. Mbak. Oh, Oh, ini kah? Oh, itu banyak sekali Columbusnya. Oh. Wah, bagus itu kalau banyak. Bagus itu kalau banyak. Oh ini cewek-cewek yang Apa yang berlangsung sebentar iya apa oh Tara weh apa mi safety. matumbay malas sila Cantik na sa Marina. malas sila
Apa kaya? Wih, di sini pele. Wih, di sini pele. Ada ikan berenang di bawah. Iya banyak sekali. Wih, ada ikan berenang. Wah. Mantap, oke. Bawah ini guys, masih ada telur di bawah. lagi di bawah. Iya. Di bawah kolong. Wow. Wah, saya juga di sini. Oke, mantap. Apa murah? Apa murah? Weh, jangan patah serentoran. Oh, mede. Sari kan. Iya. Banyak telur di sini. Maru ali kira pas disuotin ki. Sabi, iya. Ya, Moro Ali ada ko pimpinan tol tanta. Moro Ali ya. Oh, masih ada telur di sini pemirsa. Weh, selamat makan. Mantap. Wah. Jago. Apa yang mana? Oh, yung kita pemirsa sambil minum kung kuman dito. Siya ang katikan dito siya kita na. Ang dia magi guys. Salamat kumande, semoga cepat besar. Betul ano, mengerti. Udah. Mandi dulu. Ah, itu. Makan dulu. Makan. Oke, di sana. Mandi sama siapa apa nih? Tahu kena gua aja. Ah, betul. Piran apa? Iya. Kemarin harus proses kopi tunggu. Kaliu selama 7 tahun itu. Kita dulu pemirsa. Kita makan dulu. Acara matutongkon hari ini di Tongkonan Garuga pemirsa, dalam rangka prosesi adat Rambu Solo almarhum Karde Samulong yang berlangsung di Tongkonan Garuga ini di Andulan Utara. Hari ini kegiatan matutongkon dan sudah tiba di acara istirahat ini pemirsa. Kita jeda dulu, nanti kita kembali kalau masih ada acara. Terima